spesial buat para manisku, para Winda loversku. Yang manis Hilal Putra, Remy Audio, RM Media Prohade, Hilal Putra Official, Winda Dua Lestari Official. Rasa
duwe keluarga kayak kudu tekaning waya ketiga padahal kawin kari nunggu dina ayah senok Mas Darmawan singananing Taiwan janji harapan setia sumpah begawe kecewa cinta kakak jadi cuma ikulah tapi larang aci sudah seni larang sampean cuma nandur cinta hampa. Terima kasih Ayah Senok Mas Darmawan singananing Taiwan.